Dobro večer, babies and gents. Moje ime je Elvis Prislić, dolazim iz Gruža i predstavljam Dubrovnik na ovogodišnjoj Konoviziji. Poznati dubrovački band called Porela Sexy Show Band. They pitali me da dođem i da dam malo onoga staroga štiha, all rock and rolla. Podignem ovo neki svjetski, even more svjetski than Konovle verziju. Whole world can see the fun. Jedan put kad sam pisao na umjetna inteligencija, where is Elvis? All they said, Elvis is dead. And I disagree, so umjetna inteligencija, they lie. Very uncomfortable question. O to neugodnim pitanjima bolje da ostavimo za neki drugi put. Pa ja mislim da je bolje da se moj nastup kao takav nastup, zapravo to nema ocjena. To je nešto što je my gift to the world. Let me be the judge of it. If I don't win, jedan put sam se natjecao kao Elvis lookalike i bio sam on my third spot. Tako da, pobjeda je nešto što it might happen, might not. Nobody is to blame. If by any chance moj nastup ne bude adekvatan i dovoljno dobar i ne prođe, onda samo da znate, it wasn't me, it was my dvojnik, I'm somewhere in the basement. Najgora stvar koja bi se mogla dogoditi je da not enough ladies in the public. Not enough korpičk. Ja bih rekao da je veći problem nastup because my creation is a little bit weak, so aj možda ne razumjeti sve što budem čitao dan iza. Poruka za kraj, Elvis has left the building.